Reka tubasuhuze tubifurize komeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira munyuze kuri izi channel zacu ebyiri ariyo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushikiriza gukomeza gukora subscribe kugira ngo ujye wamwambye bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Twagatse muri gahunda ya breaking news y'amakuru atugeraho nuko umutingito ukabije wisha abantu basaga 1700 mu gihugu cya Myanmar gerereye ku mugabane wa Aziya. Bivuga ko uyu mutingito wisha abantu wari ukomeye cyane kuko wari ku gipimo cya 7.7 ukaba waratangiye guhera ku munsi wa gatanu kugeza kuri uyu munsi rero abantu basaga 1700 nibo babaruwe ko bamaze kwicwa. Iki gihugu cyugarijwe n'ibibazo byinshi kuko abakora muri service z'ubuvuzi bavuga ko babangamiwe no kuba nta miti ihagije bafite iyo kwita cyangwa guha abagizweho ingaruka n'uyu mutingito ubufasha bw'ibanze. Nguhaye ikaze njye mujye kubana kuri mwi gahunda nguhaye ikaze njye mujye mukubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa aya makuru turahera ku mugabane wa Aziya mu gihugu cyitwa Myanmar. Umutegetsi wo muri iki gihugu yavuze ko abantu hafi 1700 bishwe n'umutingito w'isi ukomeye cyane wo ku gipimo cya 7.7 n'umutingito watangiye kugaragara mu gihugu ku munsi wa gatanu cy'icyumweru dushoje. Mu kiganiro kuri telefone na Minisitiri w'Intebe wa Malaysia yitwa Anwar Ibrahim yamubwiye ko abandi hafi 3400 byibazwa ko bakomeretse naho abandi bagera kuri 300 baracyaburiwe irengero bari munsi y'izi nzu zabaguyeho. Yongeraho ko umubare w'abapfuye ushobora kugenda wiyongera cyane. Undi mutingito ku gipimo cya 5.1 wumvikanye hafi y'umujyi wa Mandalay n'umujyi wa kabiri mu bunini mu gihugu cya Myanmar. Umuryango w'abibumbye wavuze ko ubuke bw'imiti n'ibikoresho byo kwa muganga ari ingaruka zikomeye cyane zo kuba abantu bari kugenda bapfa ari benshi ku gihugu nta miti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze iki gihugu gifite. Mu gihe ibikorwa byo gushakisha abarokotse bikomeje muri Myanmar no muri Thailand, abakora ubutabazi barimo gukora ngo babone abaheze munsi byasenyutse ku nyubako y'amagorofa menshi mu murwa mukuru wa Bangkok wa Thailand. Umubare w'abapfuye muri uwo mujyi umaze kugera ku bantu 18, abandi 78 baburiwe irengero naho abandi 33 barakomeretse cyane nk'uko abategetsi bo muri iki gihugu babivuga. Mu gihugu cya Myanmar gisanzwe kirimo intambara, leta y'ubumwe bw'iki gihugu izwi mu mpine nka NUG mu cyongereza ikorera mu buhungiro yatangaje ihagarika ry'ibitero bya gisirikare mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu turere twibasiwe n'uyu mutingito w'isi. Uyu mutingito w'isi ubaye mu gihe hari intambara muri iki gihugu hamwe n'ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa n'ubukungu bucumbagira. Abategetsi ba gisirikare muri Myanmar mu buryo bw'imboneka rimwe basabye imfashanyo y'amahanga. Ubushinwa n'Ubuhinde abatonye ba Myanmar babaye mu bambere bohereje imfashanyo muri iki igihugu. Mbere igisirikare cya Myanmar cyari cyavuze ko cyakomeje kugaba ibitero by'indege z'intambara n'ibitero by'indege ntoya zitajyamo abapilote zizwi nka drone ku nyeshyamba zirwanya ubu butegetsi bwa gisirikare. Ibyo bitero birimo n'ibyagabwe mu mujyi wa Sagaing usanzwe wangiritsemo ibintu byinshi cyane ndetse wanapfuyemo abantu naho abandi barakomereka cyane kubera uyu mutingito w'isi. Iki gihugu cya Myanmar cyahoze cyitwa Burma cyangwa se Birmania cyakonejwe n'Ubwongereza cyabonye ubwigenge agana mu mwaka w'igihumbi 1948 ariko amateka ya vuba aha yacyo yaranzwe n'imvururu ndetse n'intambara z'urudaca. Igisirikare cyafashe ubutegetsi mu mwaka w'2021 nyuma y'imyaka 10 yari ishize cyemeye gushyira ubutegetsi mu maboko ya leta ya gisivile. Kuva icyo gihe agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi kakoze ibikorwa byo guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi kica impirimbanyi zanira demokarasi ndetse gafunga n'abanyamakuru batandukanye. Abakora ubutabaza ngaha hitwa Mandalay umujyi wa kabiri mu bunini muri Myanmar bagwe ikinyamakuru BBC ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abongereza ko barimo gucukura bakuramo abantu gusa barakoresha intoki kuko nta bindi bikoresho by'ibanze bari bahabwa kuko ntabyo bafite. N'umutingito wabaye mu gihe intambara ikomeje muri iki gihugu hamwe n'ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa n'ubukungu burimo gucumbagira cyane. Uyu ni umusozo w'iyi nkuru yacu, reka ngushimire cyane ubana natwe umunsi ku wundi. Imana ikomeze ibane nawe. Shalom.